International News and Politics ziak tu City Lalrin oma nimin chanua President Donald Trump chuan White House balcony atangin campaign atran chhole ta ama thlop tu pungkhom te ma ka thato hle ani ti in ama du sak tu tele tong trai pui tu te hna lom thu asoya COVID-19 hrileng mek chu akiang meka America rama vaccine po ti thei thuai ani ang ti in October ni som pahni thotran nia Stanford Florida State campaign rally pui tham taka akal tur thule anua Pennsylvania State le Iowa State campaign atum ti apuang ani White House bul tuala lo pungkhom ho chuan korpol an hafura CDC guideline angin mai an tuam furbok Stanford hian October ni khan campaign rally nei turani a mase traman coronavirus aveita ka wang khan khung shan ani awangin thul anita ani hetianga White House bula Trump campaign rally buat sai tu te hi peaceful protest defending law enforcement in tipol anni a Brexit din tu Condes Owen le police officer retired Brandon Teitamte anni ven himna film khura wangin White House bul nai Layayat Square vel chu uluktakin secret agent 10 anveng vekani he campaign rally a hian black le latino hote antel nual bok Navy Colonel Dr. Sean P. Conley Donald Trump and call to big Dr. Chuan inrinit laya hupuan ti chuakin voin tlaya President chu Center for Disease Control and Prevention du dan angin COVID-19 PCR sample te satangin midang kai chon lau om anita love ti in thulom om tak apuanga he Dr. Conley thu hi White House Press Secretary Kyle McEnany chuan reporter te ashil chhongani McEnany chu engtik nge president in COVID-19 test anei nun ber ti anzona chu American zinga test nei ngun ber ani ti chawin achanga Democrats hote chuan Trama COVID-19 vei damrang lutuk chuan oi theime ulova White House lamin thuzep ruk neya anpu dewani tak Carlson Fox News nena Donald Trump chuan zirtom nia test kani a ka test non le point engma a om to lowati Trump hi Walter Reed Military Hospital Bethesda Maryland Nili Encol ani nuwa Adam Chakema wangin medical team Encol na le thuron angin White House sa akir thuaya White House atangin rampum huapin radio le TV atangin campaign anayani Fox News atangin Sean Hannity le conservative radio host Rush Limbaugh te program atangin mipuite hena thutsa asoya radio reality in zirtobni khan hun ahmangani AP News chuan Trump chuan polsa Biden chu tluk phalo ma se kumlikalta ain achak zokin ne naro puizok anei don ni in ansoi Florida State chuan October ni hnia ama Donald Trump howin campaign rally nei theilo ma se Operation Mega ti chu afa pa upa ber Donald Trump Jr. le Florida State Governor Republican Ron DeSantis le Congressman Matt Gaetz howin nei ani a hardcore Trumpers ho Trumpies anti mai zathum rual tep chu pungkhomin Trump Jr. chuan Biden chu socialist ho te thunwaya kuna radical left ho te kai bu tur ti in USA socialism kalpui tuma apu ani Florida State bi ka COVID-19 wangin mi singkhat sanga anthi to a chungzinga za somkwa pathum chu kumsom nga panga chunglam anni mase kumsom ruk panga chunglam mingo te chuan Trump chu anna thlop hle ti ani Trump le Biden in chap charna aom don lo Commission on Presidential Debates buat saya Trump le Biden te in chap char voi ni na tur chu thulfel anita a hei hi CPD lamin Joe Biden an ven him le Trump lutuk wanga Trump campaign team chuan an pu'a Biden campaign team ero in Truman Biden a hnial hne lo wang le in chap char voi khatna a hne lo wang ani an ti thung tin Mark To Trump campaign deputy manager chuan Dr. Berin President Trump chu October ni som panga a in chap char thei turin a hriselin adam thato ati lain Biden team lamin chuan lam siamin remote location a in chap char tir an tum hi Biden ven himna le CPD chuan atran lam atilang hi adik lawani ti in thu chua asiama Trump le Biden in chap char tur hi ama po in House Speaker Nancy Pelosi le
Democrats ruai tu tam takin an du lawani Commission on Presidential Debate hian an ro man lok ang chuan September ni som pakua October ni som pangale October ni som ni pahnia nei turin an rem ti diama hei hi Biden team point an lo rem ti to ani kha hetianga thil akal tak noya chuan Trump campaign team le Republican ruai tu te chuan Biden chuan Trump ma chhon ngam lova pu in CPD poll leibik neya an puta ani Trump chuan virtual debate a tel atum lo ti puangin October ni som ni pahni le October ni som ni pakua a in chap char nei ni se ti in rotna a thlenani October ni som ni pahnia ruam man lok ang chuan NBC News Kristen Welker chuan Trump le Biden in chap char na hi Belmont University Nashville Tennessee State a nei ani ang September ni som ni pakua a Trump le Biden in chap char na khan trong kam moi lo an mang donin Biden chuan Truman trong kama aron ti buai chu ngoi chip chamro ti te chibing thiar lo tuk pa nuiza thak pa ti te ahman khuma Trump po in jo mu chuak pa ti te ahmang bokani Donald Trump hian Operation Mega Make America Great Again ti chu November ni thum in thlan na ma in nasatakin nei chho atuma chuti rualin Democrats hote chuan White House Rose Garden a September ni som ni paroka Supreme Court Justice tura Amy Coney Barrett arua ta wangin chumi hnuwa COVID-19 hri tidar tu apuin hri tidar tu ro pui ti in a ko phani Rose Garden a September ni som ni paruk chu tun hnaya trama khon bol upaho shikaidar tran na ani ti in an soi selani Washington DC guideline angin mi som nga chin pun khom thei ti lain White House a Justice Amy Coney Barrett ruat na khan mi za som nga an pung khoma then khatin mas an vuak kher lawani tun trum US President thang tur chu mimal ai ma in ngai dan thu mun lo in beina anasa hlea ziak to thin angin conservative le liberal ho in beina le in thrui po na ani bera evangelical Christian te phei chuan sual le tha in do na ang hialin an soi thinani Biden a running mate Senator Kamala Harris pasal Doug Emhoff po anupuita na campaign na sa hlea Nevada State a Reno University Coffee House a Trump hian midang angai sakder lo anupui po in COVID-19 a veireng si a asoi ve ngai lova American dang mi nuai ni sing khathi na po asoi ngai lo ama chanchin ringot asoi mai White House a chuan midang laina tu mangai tu an thu tanga yani ati ni in AP News chuan an ziak bok Pew Research Center chuan kum somruk panga chung lamin Trump chu an vote tlang puya chung mi te chu mun lia thena mun khat ang an ni a kum sang khat zakwa somsari nuwa an tamber trum ani ang ti in sang ni som pahni kuma khan kum somruk panga chung lam chu voters zinga 70.9% an ni a an zinga Democrats 44% Republican 53% an ni ati NORC University of Chicago le AP News tang donin polls an laka Republican tamberin dan lawa pem lut an ngai mo a Democrats zinga an risel na an ngai ven ati COVID-19 bo thuai ani angem ram changkang le hausa zo ka po COVID-19 thrileng chuan re lam alapan tak tak theilowa he coronavirus hian kum sang ni som ni pakhat kumlai hol theng chu khovel ati buai tura chhut ani a WHO le World Bank lamte chuan he hrileng wangin khovel mishing makta duai tam tak tan re thei ngoi ngoi na asiam sakang anti ani India rambi ka COVID-19 wangin voin Sunday thlengin mi nuai khat sangriat zathum somthum pali an thi to a veitu makta duai sari antling to ni in Union Health Ministry chuan asoya darkar somni pali chhungin mi sing sari sangli zathum somriat pathumin an vei thara thi zakwa som pariat anom bok mase India hi dam chuak 85% ni in asang le thunga sarkar lai pui chuan mei thla khan COVID-19 hri dona atan US dollar tluk leding on zanhi somruk paruk alo seng to a mase economy recovery ero achak lo hle ani Harshvardhan Union Health Minister chuan kumsang ni somni pakhat July a
mi makta duai zani somnga talchu vaccine pek theitura ngain mi makta duai zali somnga atanga makta duai zanga inkar te chu tin zone ani ati heti lai hian Mizoram state then om zofa tam tak chen na Myanmar rama po COVID-19 ve an pung chak le a nimin inrin ni October ni som khan mi sang ni za somnga pariat ve thar omin ve tu siang ni sang ruk zakua somli paruk antling to a thi zanga somkua pariat omin nimina thi somthum pani omin AP News chuan atar langani ve tu te hi Rakhine state a an tam berani ole tun tuma tan chuan kan du tok le photanga ka video min lo thlir sak tu te in zawa in lom thu ka hril chewa he ka channel hi min lo subscribe sak le like min lo pek sak turin ka som bok chewani ale peka ngai nom jok ron ti chua le kan tumanga in ria zel theina notification bell kha min lo on sak don nia hun man nuam vekule